Минем училищедәге укытучыларым, алар Гаҗап, Шираздан абый, Сарымсаковның исемен генә әйтүне тора. Ул безнең курс җитәкчесе иде, акторлык усталыгы буенча укытучы иде, тел буенча укытучы минем Габдулла абый Шамуков иде. Габдулла абый Шамуков, уйлап карагыз. Үзе мәсьәләләр яза, үзе һәр вакыт даими рәвештә сәхнәдән чыгыш ясый, нәфис сүз белән. Һәм Шираз абыйның ассистенты булып данлыклы, атаклы Хөсәйн абый Уразиков. Менә нинди укучыларда укыдык, һәм мин анда укуым белән үземне шундый педагогларда укуым белән үземне бик бәхетле сайладым. Дилүс абый ул рольдән баш тартканда, миңа әйтте, Рифкат абый килеп, иртәгә репетициягә киләсең, минем белән Гайфи роленә керәсең. Билетлар 2 айга алдан сатылып беткән. 7 көн рәттән уйныйлар күп катылсын. 3 көн уйнауга бик кенә ашыгыч кына телеграм килеп төште нидән, Ленинградтан Рифкат абыйны Моабит дәфтәренә съемкага, кинога чакырганнар. Миңа кичтән әйтте бу, менә нинди телеграмма, мин иртәгә китәм, син дә әзердер, мин әйтәм, булай әзер шикелле. Мин иртәгә сиңа репетиция бирерләр, мин китәм. Мин әйтәм, барыгыз Рифкат абый, хәерле юл, озаграк йөреп кайтыгыз дидем. Шуннан соң без инде алга таба алышып уйнарга тиеш идек. Минем бу biraz ersizliğim buldum, biraz yatsızlığım. Rifkat abi oynayan gününü, o günü de gelem de tiyatroga Rifkat abinin Green bölmesi yanından ötüp gitem görünüp. Görüp ala. Kırali, ayda jale singine oynalı bugün. Bilindi rahatlanıp. Kolumbiya'dan rejissör şapırabız. Kolumbiya'dan rejissör sayılı artistlarını. Mınsın təqdim edem. Bunlar bit görgetleri de şu Halim abiden. Şurası Kıtay'dan gelen bir rejissör. Mene şuşa artistna verirsen oynarga. Şundan soň Fransiya'dan keler rejissör. Hatım kız oynarga artistimiz var mı? Mehtap dünya artistler deri yok, mene şuşa artist gerek miyim ademi. Niş edesin, no beyt mene международный artist arayıncalarım. Allah'ım men zellem, barakallahu hayran bir rahmetine. Senin de enim kamsamın kişi, senin Allah'ın da buğulanla yok indi. Şulay da dua kılgandan soň bitne saparıp koyu kiragide. Ağidilin aryağında bırşak çaba Sivaslılar. Bırşak çapkan Sivaslılar kuk integerizinin başlar. Bizden başlar. Ömer baba. Mimit seni kolxozga kirerge dep ügütlerge kelmedi. Mene bu yolu benim maksatım göte. Sen olay bulgaç. Ne merseme dep keldin sen endi bizge? Ömer baba. Sen bir kolxoz degan sözden başka söz bilmeysen. Yara indi. Bilem yağında Şamalı көрәм, біздің ауылнан тәге тел Ибрай айтмышли Шамалы. Сенің бет-бетен сөйлеген сөзің, колхоз яқты келешек. Колхоз бізге бұл тұрмыш берер. Берер. Тұт қапшығыңны. Өзің шашқан егінді ұзамбарларына жиып салмаға шул яқты келешек бола білей. Сен бет отта жия білмейсің. Әлі кешегіне ұқырға кірген шекілі, әлі кешегіне tamamlagan şekilde aynı uylap qarasang 50 yıl ömür ötüp gitken. Teatrda işlevimden qanaagatsizlik, zorlanуу sözübinden bir qaşan işitmesler. Çünkü işli başlagaç da men aytып ketdim anda bir iki rol dep. İşli başlagaç da benim rollerge qıtlık bolmadı. Al vaqtda yaş edik. Energiyeli edik. Rol artından rollerge qıtlık bolmadı. Kileşen günlerden korkamı, nit suzam vakitini bilgisiz, varsam da, tolsam da, yansam da, bu kişen yıllarga kirgisiz. Yaşaydık, energisiydik, işlerge talpınıp duraydık. Men birinci yılını işlegende, mene birinci yılını kiruga ata hakkı, tangir hakkı, onun ardından Zübeyde adam balası, onları gitti, közlerinin deydi, bütün üstünde roller, zor roller. Tağın Şыңғыс Айтматовның Güzel Mesel, Tağın Xoja Nasrettin koyuldu. Onda ikisi rol.
Менә шунда итеп башланып китте. Анда имән, карама, жүка, шымырт агачлары шаулап урам уртасында үсеп утыралар. Без инде кайтуыбызны билгеләп үтик дип, кеше шикелле өстәл артына утырмадык, авыл уртасында үсеп утырган шау яфрак ярган имән ботагына менеп билгеләп үткән идек. Менә минем әйб дустым монда, ул миңа ялганларга бирмәс. Менә әйтеп куям, мен бер кайчанда эстрададан ятсыз сүз әйткән кеше түгел. Мен анда да сәнгатьнең югарылыгын, сәнгатьнең чисталыгын сакларга тырыштым. Әлбәттә, көләйн анда юмор ни бар. Ул бик югары юмор. Мен аны бер кайчанда түбәнлеккә, менә ансын әйтеп куям. Хәзердә мен кабул итә алмыйм. Чыгалар. Һаман кендек тирәсендә түбәнрәк тә китәләр куя хәтта. Менә ул татардагы юмор, ул бик проблема. Ул беләсезме? Менә китапларны jarар, язмасаң, язмыйсың, хит укырга кирәк. Ул бит зәвыкны үстерә.